UMP ka Shillong Dr. Ricky Andrew Jaishankar ul ajing tho Xiao Menteri Ketnat Yada Mariang ka Sukar India u Bhupender Yadav ban pensanga shua ban ajing bit ya ka company MS Shri Cement Limited ka batmu ban sengkar khana hadaistong East Janti Hills. Haka City ba Dr. Ricky ul IT ha Menteri ulaong ba kajing pelong ya kajing sengapat ba ne ka public hearing kamlong ka bayat bet ya nanti hak ba ka don kajing khanglat ya kajing simbenta ki pat ba. Ulang kaladon ru kajing berngem bat khanglat yagi pai ba banlai simenta hakate kajing sengapai ba bat kamdon kajing ya selok kabadon jingmut bat kajing ya til bat ki pai ba kani kan kata ya mariang khamtam ba kajela mikhaya kadaya kebakedup kasik sidel hak ba ke jaka kedai yong ki rusimet omde jong soka bat ka an maniada ya ke trajela ni ke mikhaya lan transfer a halo kani u Dr. Ricky wa kentu yang menteri ban pensange ban ajing bit ya kani company pat dai ban thung shwa ya kijing tokit ke belai luj ya dai ber kijing sengapai ba kajing long tra ya kejaka ber kijing dai ber kemaryang ha ka juga por ginong song sinong kedai stong ka East Janti Hills kentup uba bun lang berngap bat uba Richardson sengshai ki rakam ba kinong song sinong kira penpau ya kijing persya ya kijing pelong ya kijing sengapai ba bat kijing ajing bit ne NOC ka sinong ya kani company klem kajing benjur ki pai ba kia ajing ojoro siau mentrang ba du kari Narendra Modi menteri ketenat kampo yang kari Amit Shah kumju siau sekretari ba general manager jong ministry bar kumju siau MP ke Shillong Dr. Ricky Sengkon bar kumju Shah ka Mekhaya Human Rights Commission kia ajing thoru siau noyam kaling persya Dr. Mkusangma bat Shah ki MLA ba kinoilam ka VPP Ba Jason Sengshai kum riu simet ba jo don benta ban ya rap ya ki parado pasnama ki bon ki ben ke benta to ya ka bai dei bat ka jingwan jong hang ni ka dei bai dei bat ka project jong ka Shri Cement Private Limited ka bala temu ban bo no ya ka project ka jong ki hang te ha ka chinom dai sto ma po East India hoi kum bala ong imam ta ki nong chong chnong hadin ba kumai to ima ki sorkar nang ba ki let mi cha ki department ba prepare na do UDC MSPCB bat kiwe bal ki I copy swaga public hearing hadu ka public hearing bat hadir public hearing ro kila lek mundon basnap yaki te kila mi sanga hadin datuk ani power men hakani ka teyo baladep kila pensnge wanga nato pas dang hadu ka ba kila yai enti kumno ka jaya ki kila pensnge te habai debat kani hadin ki pensnge yanga tenga rekomendasi ko ba don hiban yarab nang salam tengila yai kalen tingila sedang men hakana ni teyo baladep kuma itu ba ka kami ka sedang inato nang tei nakador basnong kebaki nong yang snom hagatu kapor kile kisimrai jubor klemda pentip paro ya kijing ya enti kejonki kamtam hak swaban ai enusi kila ya pliu jing muti tangba klemda rai jabaro lang ban ai enusi kile bor ya kataman la enusi ka next tepat ki yala makla yo pai ba apo snom apo tau te hadin kata hadin prinsneu ngi paro kijing itu yang kinat to bas dang ya napo snong kumanga ong wat ka NOC but kamtam ro wat ya agreement jong ka Shri Cement plan but kin dorbar snong dai stong it is not well known ya baro kinong song snong kilet tang kato kaningut kinong ilang snong te namar bal aja kumta ndon bas ngap so hapo jong ka jela ka jongi nan lawor ba kinong song snong kila mi kinong ilang snong kila mi saki bor badai pe kim don bas ngap te mga bat ka team ka jonga ki badon ki legal advisor ki social advisor ki riu sampang ki riu ejri ki riu ej mariang ya pri jumut hadin baki tho tingila bo drama ek memberndom ya ki kumpa ki itu te ya kata ka memberndom na do men hakane ka monday ka khandai tarik nila tho chado u prime minister baar chau honorable home minister balai chau honorable union home minister ubadai pe yakani ka benta jongka ministry of forest nang ta ngila pha chu chau secretary badu director general jongka ministry te yakata ka ba ngila pha na do khandai tarik lemba ka post office ngila confirm ba kala appointment ka khadwei tarik chaki department nalor kita ngila thoro cha u honorable MP jongi yakajo ka memorandum yakata ro uba iba sengkon iba di honorable MP jongi ula yo kata ula simkhya ngila thoro cha ka Mekhaya Human Rights baro agata ke depa khandai tarik ka monde te yamenta kasniro ngila mi pat sa kini haki level jongka jela ke jongi
pamut mentang ila ai sa kajo ka complain hendak ka approach pat kaya pek ka content kajo oleh mi sa doktor mukul sangma hoi imdal meta kasni ila ya kani ka kam ka memberendam jeng ila diang dai ba Charles ba arpat ngila kwa ban am ngila don ga memberendam an ai sa ba Arden tang bana ki kam bamla kier mene gila jingsang ila ya kan mu ban kendo i tang ba emergency cases ila mi te ni iPad haki nonggelam jongka party bangi kendo kita te sno kumenro ban pentip sopai ba the honorable MP menin alor marsin yo yaka memorandum jongi ila let mi cha ka kamra jong minister union minister badai page yaka forest ila airo da ka jing top na kaliang jong MP cha ka ministry ba kandai ban suspend no yaka ne ka proceeding jong ka public hearing namar kalong ili nge te ke ground pat ke ground bahaka tang memorandum nama ka memorandum jongi ka poi hadu khatsan kan dusla te tharaim sa kapor neiban kana tibu po yapi tamba kan nongkong ka strong ground hi jong ka nomba dorbar jong inong song snom ku bada kot daki aspa tamur ki bah persa hadu mentakas ni aspa tam kade ke snom ke barit hande daki aspa tam yo panong ba tuna aspa sentau tuna aspa ni pau ki bah persa hadu mentakas ni ke ground ku banongkong hi in general kalau bayi kata ka NOC nalor kata ba ka NOC kimpat ki claim da jing tip jong inong song baro wajah ka agreement ro ka claim da tip lang ki don tang chi arlai line ka agreement te ka main nalor kita ki main pat ki substantial ground ka jong ni kalomba hangte haget area ki bakata ki set up jong ka treatment marjan bat kata hi ka don katu ka light pra bat labit cave tharai upai ba nong song hi jakala kiti itho ba ka e ka ne ka krem it ka ne ka katip kamut ka wena ka longest cave hapo south Asia pada India hi bala de bat kalabit cave baro kini artili ki cave lalo nong taru kadon pat sakawe ka ba ki ong tinong we ba ka rare and blind cave fish ki ba scientific term jangka neoliso leaf chillers penar ki ba kidang siam hakini ki pok krem teklada island ya kani kasih semen ban petrekam ya kani kini kinja ka ba arpan ka ba mado ya kajalla kadai ka violation of Meghalaya land transfer kadon ka agreement which is in public domain ba unong song balay local Mr. A uyade ya the ya kata ka khandau directly but Mr. B ubalong non tribal kajingkali sa ka sarkar leng bakalat patay kubor ba sarkar lanna to meno philade yangi haba pim pecho ya kam Meghalaya land transfer act ba pila island ba non tribal te directly ya ka jaka jongi hakane ka bri ka jongi nau tribal pensai ya pai ba pensai yangi menno pi change lanoi menno pi island ba barjala ulak banthet ya ka jaka hangne haka bri ka jongi kata sarkar pi dai pensai lem pensai kamut pi island ya barjala banwan thet no ya ka jaka kat baki mon hangne te kiwe ro ki benta ki bon mo berendam kin kata apa dia ki hali ke jongki ka donro ki cloud snong marjan kin donro ki denso ki ki bedan kam ki livelihood ki jongki ro within a proximity hakani hi ka cement plan te kini to ki katuk ani ki main points bagi la te dong bon dang bon so ki ground bangila to sakini ki baro kumbang ngalajar ke tengah 2 menit bala sedang halo jong kani ka ba ang